aswa mu yes kazando tua so ne mampanyini won ba bebu konta ne obia e kanade said ope no All Teachers Alliance Ghana for so dia tudwa mo che so mo sere eku ahudre wo eya akyerɛkyerɛfo eku ahudro mu omom nyina nso de waka na de ye wo mo de sefata wo mo no wo mo enso mu se etwia na sansu na wo amanyosem mo no panyi ba ko aba na amanyosem pesempese mu wa bi ye pa eye owura Samuel eye boaten de atudwa kyerɛ mu ese eye mpe pi no bo sieso epudwuma bi kwaso yeso aban no wafira ban mu so no abafu fraba waseme so mentoa so wasene nyina ya nneoma ebra so se yejai soja ni bi soja go soja kam o soja bi dia tudwa ya wa chese na nado danko akufu ado obegu na nyankopon ho fi na se wanja cathedral no ho nsensem aye bebre no a nyankopon ene ogu nanim ase na wonkabupuni mantamu so aya wahene awowo ajan kotoku ade atudwa ejiremu ese omukwan sabi ayakwafo yakwatantan penfo hwe no musiesie ma no ensamna hofro ka ho na yesi adwa yade ba besomo ene awie kira wadwen 0594 841044 0594 841044 YouTube and Facebook so ya dem search ahenka 93.3 FM uhwe ya ubehu yesi ada na wo de wadwen kire aba awie yemfa seda makwaku asiedu heba center prayer camp Marshall Beauty and Training Center afi Born Agro Company Limited for enso abamudi enro awodode abagama so a ebuakuafo pa achese enya agro na menya ntoboase ayiyim kuafo no obia benya ne chefa enu achi ODI Electronics ODI Electronics wano so edom aboye ne asoye na sene America seboi abedanwo akenka fo wote yanka ayame afia ampafuwa mene original adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endu animu kan afa information center sa eto apetimu eni Ahinkai 93.3 FM akan kasebo yobomu a ya jibebia anuti kasebo mu bati anka ewo End Time Information Center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center o yawsewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku Gode waye boafu Kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewa achim esam Abnaseman Information Center wachim abnase Nyamene hine Information Center wachim ofosukrom Ena nyame asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa strasi Somoa Heba Information Center so som se twitwe ewo achim dan Intiamoa Junction Peace Information Center wo kokobe Eno sewa Information Center ewa achim anyina se ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya ebutu achim odumase Adwempa Information Center ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Achiase hine Information Center wachim achiase edintro machim kokoben na dom wachim from empasa wachim asani pisco enyinam kotoku repent achim atopa royal wachim teshima mejofoti achim labi krom omega odan SDA ejapaye junction mighty Information Center achim besianse all big kwabwadi number 2 Kataba Information Center Chianse Junction adwini ba ku fotrim ewa sene bangalo Oman Information Center achema yirebi eja senso ebiem ewo achem apoli Ghana de shemamba kase bono yademo vemu tesemu sei
Aswafo wono national parliament jumedie nyina da so no kroya ya mra shebedwani a wogande madesha wono mo so ame constituency so no kroya nso eye majority leader dom kese ba no deni onimanyamfo oseche mensa bonsu wadi atu dwaya wo ba mane chem se emfunso ne bibia efi ni keka bia ni hu se oswafo wo hwe Ghana sikasam so bebu akonta na akonta wobuo ye no sika bi obubo odin ane dia president so beka ye enyepe wosimfunso bia ni hu sa na wotwore kasa so no cha sehwe minority for eso esuro won papa wo Ghana ha enyom kro ya no msen aka no for real tasuro wa baba pay ba ye so afo obenya samfo fraka se an ena afa dia figures eye esika hodro obubo odin no ene president dia bi mfa wo se minority for nankasa no e wo se ye sa wo mo esanse ebi mu jare papa amare ari fever so a yasi yamoko put in the bentwa na fashion to na mia ne say fo di NDC fo bi word mo a wo say yesa wo mo Ghana hasan say nia wo mo keka bebre no ya ensisi so wo se die enti no wo kasa wo say ya oswafo no na hwe Ghana sikasam so akuntabu obu yei chimato be na wo ho Osi minority for big as a president die bi na fa hin kosi on say president na state of nations address na wode ba ye no na afei ana afe no kwaya hyase enu ntinya dia obenya sikasa hunkuntabuo ni bi pepepepepe enti finance minister nso ba begina ho no so dia kuntabuo fofora ba na asika hodro bobodin na ne the president ka anya pa wei asem pa na wo ho minority for aso asem ese ka botwuan etwe ne sre ene abasa wo se empembebre no kuntabuo mu no aya na wo se wo check bre ene bosome kra wugina mu a wudi busa nkonta no enu nti president dia no obeka ye no yancha ke Ghana fonfa no mantu nsani ani ni wo mu hwehunu se aya breben na ebosumi be mu ena na na dodan kwa kufuado ede sankonta ne betu dwa ena afei so aya breben na kenofori atanso ede ne dia betu dwa wo se state of nations address no kwa hwehmu a bosumi be ye 9 na aba beto so nti si council guswani yegusu ediko enti uya danya figures ne anya peda ebi beba beka ho enti wei enya sem hu bia wo se minority a Ghana masebedwa fie atwe so entonto afi obaye no kebi sembe be ne wo bitimi kai afi de oti figures ni mo na ye inconsistent ye ma na uja so kan say yi abane bizika afi de onti ni kan fa bi wo mo wo firi ho afi dia today 2023 budget the start yes ye o ti me mo twi on ye start ye the ensuing year budget no ye sha it all start August na figures na I wo we ni mo unya afi ni nyina complete the whole year budget no like say ye ko ye 2023 budget and the minister number parliament to present the budget no figures now obenya awo the year we know continue because budget number about November either October ending and after November you can never get the full complement of the figures onya no over here no na the up to September figures go kwa benya August no na udina so dia be ye o projection our budget so so for never kai no don't say budget so a different kakra wo the president be kai no so no different kakra wo the president about 17.7 billion and we are be also me be 9 grand say total commitment ne ko ye 19.3 Tibosumi 9 kraba beto so ntimo ha pa ne say ye wei eya waswafo no enejirem de madesha wonom e waswa me constituency majority leader no onimanyamfo se eche mensa bonsu na woto aso biamu a na wo ba mane a wo chem say Speaker of Parliament, Right Honorable Alban Kingsford Backben, so what can't send be no such a message one stress. Speaker of Parliament, I can say, I can offer your tankunta one or the abbey no. Wa catch a year committee, a woman should be from Jessica Sam, any upon some omundo wants to confirm sembra investigations sembra. No one so want yes, a penny jalivia. No, swassa. Ti pania jare wie kan for wiata church asem na asem so emuda ho pro emuda ho fine enti deben bia mu na yansa kwa hwehwemu osi well say no osra a Speaker of Parliament Right Honorable Alban Backben so ombra ebe kirem ba bi kura wo se wo mo kwa investigation no
say sika no de adema education ministry na omo nkọ ho no nkọ busam say education ministry amam sika sen na mo de to den ne den na aka sen ebia no nonti o ka ho asem ti o say speaker of parliament embe chirechirem sa committee no ode adwuma shom sa no adwuma kropoten ene mia ministries ahodra ono speaker of parliament person wo mko na wo say eya kanofori atachechem no chirem plan say covid-19 trust fund musika de wo munyinta kunyinsempo anyinka pre emfrim enti ado de wo say oponche ho nenti se se no obusa say sa covid-19 trust fund ni mu enna sa health committee anasa finance committee o mna so bedwafi ehwohwehwemu anasa ye de ben esa se speaker sha dance ni pi wantimi ansha dance sudua enu nti speaker brabonten no won be chirechire masem no senia esi ete. We are not because of the car say it was wrong for him to have even allowed say the parliamentary committees in the or say the video or no being tiasia parliamentary committees in the small na speaker kra all asem for can say or for say the trust fund Ghana trust fund ka omoji COVID-19 trust fund omoji no say speaker omoji na dey enka akontribua the can say trust fund no ho asem yema finance committee any health committee enko bi ta ho asem no fa America no shot. Oh baby, no say or sign generalizing so the okay na akra yema finance committee health committee encourage. No me imagine me say he was referring to trust fund the next step. Na nipa ne be so say they just no work. You can anka time to rabbit because only me cafe there is kama education ministry health committee ni finance committee and education ministry to investigate your education committee on some question say what you are saying if people are saying so the speaker meant say committee ni finance committee and question bia and no see yenya sa abusianti se waso woni baby crowd asam no committee no just wo sheda ni baby crowd poten speaker person wo kire se mo nkwohwehwem hey ya di no mi amisi akura se mahu o okay ebia no pani nu hu minister ya wono sha parliament dwumadi nyina so ono kro ya sanso ya mranhye badwani a wajam ne madesha won mo so constituency asanso eya majority leader e wo mranhye badwafie oni monyafo say chairman san bonsu na me betwa nipa ma o say na me betwa nipa ma o ane MPP ni NDC na me betwa o ma papa ma no o mo se me kan so o nso o betwa o ma ni o betwa me ma ye nyina ye betwa e ma me man na betwa dey different no mo de ne de we are sure Omo ni e ma na bi nche ya betwa wo mo national one no national cake na omu bubu ewubu omafunu mu no na mo de mo ntra ho omo so obia bewu wudi obia bewu nkonta but omo ni de ne de se mu boni pedese ni Ghana fo nyina yam no nyame de ne sa ne musam mienu bo ebe pomu yam ma mo batiem mo nyere mo na mo de mo fanyu yam ho osoro ho no ma yeso yati ase atwen mo na abusiafo wasansem ya ewo sa wasofo skasam to tia asoni monyafo kinofori atakopia mama sebadwafie na covid-19 osikabote enyaye dwumadi a yedi edi ye okoda ni nyina di ewie ya no ane anyagro amafo twisu ntonto pa we say we na ye we sika ni biafa we say no na maka no say de wote ya majority leader na no si ye adam na sebadwani onu so jam adema de so mo aye brusa South abato mpesua eso ayo nmanyafo Clement Abbas Apak wano so akasa de atodwa kyeremu se wano de odere ho wano so wonte ase o ene ote ase enso wondere ho ne nyina ne se eye mpanfo mienu atodwa ne ani ntira Ghana ba ko ye de Ghana nyina ase ne nsa ene ba ko so ye de Ghana sika nyina de ase ne nsa na ye de Ghana nyina ase ne nsa no ene wayi obi se ne hwe Ghana sika so fa mame wase sa mpanfo mienu na maka bomo ene bebem no kase de mo boga na tanta so boya ni so ya ni so titija hu he ni nyina ne se onimanyafo krofori atores kasam to ya so anna na danko akufuado owura aye Clement Apak edi to gye kyerem se omumienu na aka bomo eno mo omu edi omu se boga na sika futuo mu na de odon tie se ne se empanyin mienu yi omu nyina so aye cabinet ministers ateso omu ne konkunyasie atu adrese o ya fasika we nkwaso we ya fasika we nya we entie de na nipa mienu amamo afa adwene
eboa mo man ko animu mo ko fa adwunu wie na mo ba montena we se we se disika sei we se disika we obia ni figures a ekura no enti ensem na gasa no dwunu ho a wonti ase na woche osmu se so we sika ansa na school fo wonum ba bebie school sky ya de efa ndro awodo eriko bobo eye school mu wonum bo school mu wonum no space be ho se de be ya asem wa bi wonum a wonum bekọ any PPUs ya de man kran so mo fa mo eban no woso kekani nyina bom a sika wo so voice ka sem to ya so ka e different sanso na nado da gwa do so dia won so ka enso so e different enti ho ade pa na this yentie wo kire se nsem na ye ho e wona sun pero for that eba se obebu akunta no ye nyina ye huye ye ti de okan ye for example for that buy no o say come buy ye yisika prepare schools no to do no snack rain and irrigation na so ansana enkwara no na teacher for no de answer bas ono no say ka ye de share na activity no mu no 1.1 billion meanwhile no mampeni totana mu aka on the state of the nation's address we expended 1.9 billion and you know if you look at the two figures now that means there is a difference of almost about 800 million. And clearly, no, you can expect the Minister of Finance and the President of the Republic. Amunina na muko cabinet. Munina na mo decide sika ebeko AOBOC. Now, waiting at the figures are 21 media budget review now. Appendix 4E, Eka said 508 million Ghana cedis, the equivalent of 100 million at the time, was allocated and disbursed for the procurement of Veronica Bakker's nose mask sanitizers to prepare schools for mass reopening. The same item again, and look at the price that is there in that document. One box 598 million. No. Abusuafo ni awuti ye ayam na sebadwani di ma de shomo eye Busa South abatu ompesua eso eno ewo eye atifi apoye Mantemu Upper East onimonyafo Clement Apak Abbas na wote ne nka no Jenkwa yanim ewa premtobre akan kasia bono emwe. General Secretary Churchofo Penny Edema Ekwaya to the All Teachers Alliance Ghana attack. Owura Albert Datson Amoa Edia tu dwaya waba mani echrem seshe se nioma ebu baba achirachira fo so no e chenhwe anu odu papa so che no oyedu wayeda aman enu nti se asa chechefo nyina da se na to se na grato se hwan yo obi anso de waka na wo monko emprint enje dia eye wo mo dia no ase achirachefo wo Ghana ha se binom ayo madwen se so mbe ko demonstrate han on ko bet strike atempente kwa chira ban ya ma ban na hunu se nioma nkwa yentia ne choko maka red pen blue pen na dom ne begu fom no makwa kwotena trafi akwotena trom to so no asesa de na ebe kwa so na ya de papa beboa e ma se no be ma ban na dwene aba ne ho so sanse Ghana ya de ne pa Ghana ya de no enye nkwofo bi nkwa na ayediama omo obi a ma chirachirafo nso ho kura wombi enu nti se achirachirafo te so papa omo hu me se tue enu nti ena ho aba behia se nka ban na wo so hwe no pagya wo musika mma wonom na bibibia nso ekọ nanim tote woto na kasa so no chese achirachirafo wo Ghana hanya danso mu o so de waka no enku pre se de be ya condition of service ya akatua papa esafata wo mo no wo munsa ebetimi asoso. The internet strike is an ultimatum one. Eka ultimatum say ya my around free space say ono makanasem aban at this time should know say system no and share and dim why workers in is can teacher for on dim teacher for because any condition of service no and share other professions in this hard time will be I want you know no there not just a teacher for you want all other profession because at least their conditions of service are holding them but on our part there's a difference in a wumpa we are working the idea I should say we have to go on strike because so one can say you to money. No cry one can say to the only house who be na a trebia ya you one one can say I just say why you tell me out at Tomda ne ya
ti eni ode fa ha no aka chese papa mesro ma ha no nkofom na ha sei no aha ubewie na afede okoma pa na wanya General Secretary Dema All Teachers Alliance Ghana Owura Albert Datson Amwa na maachi dwumadie so na na pe obobo fori amafo ase na nkomotwetwe koso wato aso biemu a na wo ba mane a wo chem say no mo pa allowance bi a efra no cost of living allowance na sa allowance no ewiase ya dene a ena e waso wo mo hwe no mo jesan se ewiase so ya de say cost of living Ghana ha no mo asetena no aye dene papa enu nti na hu be hia saban no betwa sa sika no edi ama wonom na wo to ne kasa so no o chese wo ma wo so mo ho ankyira ban wo Ghana ha se ya wo be form se wo mo ofu nti no dia anya nko na de bia de be ya kyerkyerefo wohwam nso akyerkyerefo nso bo mo mode papa so bi be ye teacher ni be ye nsamtwoni be ye de ye president na nado so ye lawyer ai obi be ye professor obi be ye de be ni nyina ya kyerkyerefo nti adenti na kyerkyerefo ye mo ntom adenti na kyerkyerefo ennom endi aduane pa wie nom drink nka ho yay enu to say any sa cost of living allowance there so man farmer wo mu a assembly Ghana ha say we look into the matters, we will find out that cost of living allowance has become the mantra for other unions. It's sufficient because in the labor front, before about debate strike, not there. Some now come on, some very, very, very demanding. The farmer something bad will happen, and I say the consequences will be high and bad. But here the case, cost of living allowance, ne church, ne paraba, ne history, ne soon ne buying say, and ya be a permanent templar. We believe say yes our opportunity will be argued to say yeah it is our right for us to demand for what is due us because of money when we are going to do that and you say the cost of living allowance to cry because they don't know the government decided to say own or strike people will see say you are being redundant in a strike to us in the All Teachers Alliance Ghana they believe they say the matters are many at this point they will to me then we'll go and face the government because there's no gun in the head of government such as say by force Allah you should come and pay as a caller. Way a church for Penny Dema All Teachers Alliance Ghana attack ekuono Owura Albert Datson Amwa maachi dwumadie so na nkomotwetwe koso anape abusuafo ya toa awia pam tubra kan kase abone so ede amount Facebook live nhwanimu kata ne so aya ahenkan na 3.3 FM o hwe ya ne die no obuo kwa so na wa like uwia share utremu pasam na de ato ya baba ne abekenkan ede amount kama enso so ewo YouTube aya ahenkan na 3.3 FM atwekwa na wonom no fansa team so mo piafo subscribe na beka abusuako no abo ye pa ye digimade so ko anwaso bia wo video mi a ye di to mo live ano ebebo nka ye ewo video no so na so atia ba hwede etwaguo ewo fia no mo abusuafo ye koyanim ewo awia pam to da kan kase bo no enso emu a wo eye amanyosam enso emu no opanyini ba ko eba na amanyosam a wabi wo mu pa awoye mu epese mu eye owura eye Samuel Boaten owura Samuel ede atudwa echemu ese empempi no ubonsi adwumadie bi ekoso ebia bonsi yesi ayalesa bia bi yesi school da bi project bi ekoso timse baboa pa ama mantamu krona project no ekoso no ebemo mo ahia wo ma na so mani nyina betimanya so emfaso na so aban na wote so na woye dwumadie no ebia mfie nan ne so ananfie nwotwe ne so ne akwato abanasi wantimi anya konya anto oman ne so pe na ubonsi aban foforo so ba no watu na jejemu eno no panyini no chemu se sa asem ya ka na so asem panyufo na bubu nua gwomaso pa we yatimanua ni bi eno matentam dia tototo omaso mokumni nifa ambeso mbeti obia asem ebi nso asodo ma de siso nwa ti wono so de obeka bia no anya de so wono so beti na no no panyini chemu se aha twele papa ebra
so se sansem ni nyina ne jade to baabi se party A ba no be bibia party B wo so ba bomoden se wo so betimi apigam amana kɔ nanim ekoba ne sa na cheso man chekire na ya hwehwe animu no eno na gusu a ekɔ eye eso no opanyin no adibi eka wo de to dwan so kire mu se empempi no eye ane ye wo nkrom mpanfo awodo eye obaba oboa no ma ye wa ahemfofo wa ha no mo ye wo eye unit committee for ha ye wa assembly member also e wa ha enti safo ni nyina no ebra no eye omumodwa no mu ni ahyiamu emuso omumanfo no se ede na mo pɛ na omne manfo na gazagasa enka de omope no omoka ne sanso na afa wo se afroko soro no so a ye de akoda mpanfo a wo se ye de da wo mo no omaba ba ye omba ne sa ne de ne etimamfo nya ye ne yedwene ho na aba na so behu no na aba di project bi akosi baabi na nsokura ne no na hia timamfo no de akoba ne sa timamfo no beda so akasa e wo mu se wa ye ne oma mo de na so sa ne oma na wo ye mo ne nya ne ma won mu hia e beboa wo ne mo etu o je se ni nyina no eye ne oma wo se ye hwe ne edigu eye akwan so owura Samuel Boaten Semuni mpuntu nso eni political calibia ti se me no ni amanyoku baako na kura metim mensi na metim mantamu a metim obetimi de mpuntu obeba na menya mfaso wo so a ese medwene se me no ni yoku baako de ne nso ade na wo ye no edi mpuntu dwuma ade yeyo beba nti se ye fa community a kuro bia wo de hia ne manfo kuro no nso wo akanifo leaders ni nim de ha kuro iti de ha ye no ye pese ye pe ho pomasibre ye won krofo mu hia nsuo ye won krofo mu hia kwan botaye na ba enye nkrofo bi ti community na ye abusua kuku ene ya kan bom ana ye community no project kuro bia nso she assembly bia se na mse ye community no nso enye pempi de bia na ye de ni to amanyofo nko aso mo mabo kuro no eti community engagement ahemfofo ka ho emabunu no omo nso wo no nso ka ho enti odi project bi ko ha hundi omo pa obe involve omo obenye omo nyina eho no ye hwe political device ane awuti ye ebana monyasemu pese mu wabene wabidire omu pa political activist eye owura Samuel Boaten ana atene kanu amana so wa alo DBP so ekire mu ese emrasebe gafo ni aban krache ni aban awura mu a omusisi aban na mu awo mensini wodo no so waso omuso hwia so mbe ye omafam de abo adwuma wadre aprempunto de akom mpesua so ekoba ne sa ene be matimamufo ekom ado amanyosem ebra no nyina san so munim se omo ye pe ebebo omo de mputunwuma de aba nanso ekoba sem na chebe dwani bi waye na adwe so no de eja ne esgas ya na otwen se emfie na be so no wode ne sa anensa aka na afi wode aba be chicha no wode asa pretu media anya no ebe adwure pa san so na aba wura aba krati bi wonso so da air condition mu no so wosie onkohwe de ekoso wo fom onkotie ni manfo ade a mo epe ose ekoba ne san so de na ebe ha adwure pa na obie nioma bi ani so eka kire yese temamufo fanchi omutirimu se eye MPs no anase mrasebedafo no enye o masede ene se nkamputunwuma de wamo ene dinwudwuma se bia mekwan asai ene bia hia janan ene ade no enye o masede mra ne hwo mo kete na mmom wamo soso ene yedo mu edi animu epresa mputunwuma no enti se oye MP abomoden so betime awurawura na se bibi ba onpesua so a ene obetime de udin abebata na nso so se mrasebedani bi won mo ba na agyeso de wonko na nso se bia MC na se DC okopra na ba no opese woje samba no enso edefa ni nyina no wose omohwe na omtoto nneoma ewo ho so ye MP so ye DC usi mampania nem MP wudwumadie ne se ontimi nye bibi kura o hwehwe se bibi beba MP nye project na mu lobby for project MP wasade ne se obetimi afre road minister abamra se bedwafi abeka se me manfo ye Ghana fo me manfo nso to aba enti o chicha akwan na mo se year of roads amo se afi ye be ye kwan me manfo de wen se wutu sa na mo no na minister ne timi be ye kwan bi wo bo homoden etrese nye na ode ba he de ne nso wo ka ho wo de wano atum beti asese ampa MP ye adwuma ampa MP no obo adwuma wey political activist owura Samuel Boaten Pram Tobra akan kasia boni egusu ayede ma wa henkan 93.3 FM so no abusua na wo de wadwen kire no eba nansa ne ebeto akasia boni so no cathedral yasem ya bebei also jabi to atwa na adro na nyasem ketwa also ja never dies na abusua sa ne bedru also ja ho no ma yan soja wa ha sei kwakwasi edu heba center prayer camp for
Wonum edi gidie herbal mixture ba na gidie herbal mixture no ebo adwuma papa eboa e ma wankasa unipadua na sisi ho so ma te se Nyankopon abome ebi won na nam honum sa bi okro obompa se rade mo wuo mefa me ebi nipa de denti na boss ambaye no esase ya de bi atete no so da ne ha ne mfe ni dwonku ne na ta so ya ne ya enti opeso owuo kura befa no mesro da bi pagidie heba mixture ne bi no mebeboa wo immune system no so be boost no obi won ma ya de bi akowu e be kra na nsa maame papa pagidie heba mixture ne bi no na boost immune system na ma inkunimdie heba mixture so ya futa ya numbi menstrual pains obi de wada ne calendar mesro ya numbi enna mema ne so apia ma ya ne nya adwuma nti omu hu ma no omu dwane obi won mo hu oba no odwane o nya hwe wonum so na no akwa kan na no bokiti obenya bedu fie se krima adwuma no ontimi mfa ya nti oba no ka so yo oba ana me ni oba me nyanko ba medade no so no ba me nso ye ba mo so ba ma na ewo ho na enya adwuma apia ma ya no mo number tini ye ba ma pa ne ye fra no kwa papa kofi papa yi ara ho sama homete o papa mesro penkunim dia ba mister ni binom na ebeboa o pebi ato ewo achem asubu a ya comment station akwadwo drugstore benya bi ato Cecilia Ata drugstores so ewo dan kwantanum Nana Chumasi drugstores oda Madarina Hotel enti ya akwo ne kopa bi ekoto woto a onum a watim say yes sunsun mun nsam na da ya afọ wani kire mu ewa achem asubu a ho na be hu kwakwase edu eba center for uduru won mu sunsun mun nsam na da sunsun aware de ben fakọ eno so mete ne te no mu wi o mamma waduro pa anum frɛ 0545 595070 so pen do so poma to afrɛ 0545 595070 ana 0247 037564 0247 037564 nani kwa siedu eba center prayer camp for enchwetwe komo na ye no madro ni wia na afa husiesie na adru so yi Masha Beauty and Training Center so ope professional makeup artist ye kan say Masha Madam Masha epwe mantem achema boabo ni ntwo ni ntwa asem de waje abosu ko ba anti ko wedding engagement de he birthday photo shoot akwada abadinto ye betwu ani mu ankasa ho ayefe mo ankasa on say program ya mia na mi oni enye obi na eye ni program mia na mi program ti ma ho nya fe ene ti ho de obi asa ye boss braids obebo ma cornrow de he washing de ben retouch o set touching ni nyina oye ene nti yakọ pedicure manicure konekoye bi na emwa achem da community nursing training school kwane so be hu Madam Masha pese osuan so kwa obecho frɛ 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 na abusuafo yemfa seda bi enso ema Bon Agro Company Limited for other romanti ene akuafo wonom sere say ha sansa eno baye no mbe kwana so say do so nanso enkane no wonom mudua no baye bi ti say watermelon eye beans ena cabbage no ene omu koduru pa na dani su sansa eye san tutu mabei wonom ba keka eye aban ni nyina afi aduaba ni su wonom sa bo wan say ewu eye na ha dwene pa na no ena Bon Agro ede away ne knockout ede aba awe ni knockout no ofa eboaye pa wodi an so de ba petepete eye no ban no so na onya de petepete so a wawie esan se enya de se eye sa emwa tutu mebei ane kakapɛ no betimi asisi so no makeka ama no ban no aye basa da bi ema no ban timi nya hoɔden soronko enyini from eno so achi na se kokwa akuafo so koduru kokko yi mu a no mo tiam kokko ekura na yato ayentua ka o na esan so ntimi enso ha adwene san so no mo so mo adi eye ka hwu so dwuma so koduru ngura mu a no mo so esu na no na Bon Agro say omo so emfa away ene knockout no
omawie sanse away ene knockout no ne dwumadie pa ne se atene akate de wonu mu tiraduro kokokokokoko tonya edigu koko no so anase eye cashew no so a wawie kura etibon agro yadamase se mode away ne knockout ede aba ma akuafo enso ani age no mu wie ye no ena omo se da bi yawo eye wonum so a omudua mo akuafo omudua mo wo ho na samba kaya mre bi omo de kenkon baaye kenkon ne de wadansi de na bebre agese na enya agro na no ena omo sa de eye capito de aba capito no bon agro kire se ohwehwe ni nwumadie mu ano hu se samu ni buon ma de sha asase na se a ebe se wa saa entimi fifi yese mmua bi wa asase na se omo de omo no enya kra eye aduaba ne pe enya de se betimi afifi enti omo de capito de aba se ansa na wo de aduaba no ebe se asase na se no emo na ba na meka wasem bi o fafra capito no na fa se mo na se eno an fa se asase na se kafra unya de show no ma enfie petepe o enya de se aboba betim na no aka ena be fifi ntam so ayere so na wotwe ebi kura honum so anafuo mienu nafuo miensa achi bo se emona hyase a ewo kama ebi mo amudua ese fom sa mfifi enti fa capito fa fra mo na bana fa hyase na se wawie omuwie no mudi eye bone butter na bon buta no so ebua pa wonu se mu na hyase na ewo no efifi ba no obo se enwura bi so namase eno sa no ntimi no mu ni mu etu ba ne dai ntimi so nyama ne emo no efifi mom ete wase obo ase adru ti eno na odi bon buta no ebebo ase ebe hyiwura doso ama emo no anya kwan ade ne ho na owie ye no che se emo no ewo stage bia ne ba bi adru a ewa se oye no ebia na afifia pija ni mu kakra na enwura fufura mi so enamase eno ye the top man ena de boss ye fa top man de boss ye no anu wawie na wode eye bone rice ena bone propras enso de aba ne nya na eboa se de be betimi a control nwura no ana ama emo no ade de ho na timi anyini na abobbo akese capito bone butter top man bone rice bone propras away knockout ninyina no ye will be enso so ewo eye stores a eton eye chemicals eno eye nduro hu nyoma nduro de bo eye enwura no no ene ade me kire agrochemicals no nduro de ekua ena meka no eno eye agrochemical shops awudo ni nyina omamu nyina no omato apetin na mum se u penido so puomu a frɛ won mo ewo 0243 900 562 0243 900 562 eno eye bone agro company limited wona away ene eye knockout no enho enkomo eno no bi ekeka ho na ODI electronics adana siamu what the home appliances ni nyina bi di abante na wura boys ne gas ne dem a ewe se hwirei why fe esan se kasamfo nyina tim se kasamfo nyina TV na tada ne ho wono no otim se bo aduma nipa nam so hu se nipa na ekro ne bi wono ma wansena bo so bo se skeleton bi ne ade ne nam so saa fridge so tim se fridge na ekulu pa deep freezer gas cooker blender kettle washing machine ceiling fan standing fan heater ne nyina no aya nneoma hodo a ODI electronics enso eto bi ne nneoma no ne boafo papa asabetie ne boafo papa na wasanso kwa mu akonya mu atuan kakra dwadifo mo wo odan ene ne patamu ewo eye kotokuma mu ya no de me ka kire wo mo no a mu firi ase o mu tuwa na mo no eso ni se okache mu nya sofa so bebre ti wo dwadini a ene ODI electronics emon komo obenya no mani bi e de amaw abuofo mu na so atimi aton anya sofa so bebre ODI electronics ne ahenkan 93.3 FM the best in the east kasafidie ni nyina abutu da kromu ewo achem abuabo me pacho ani die no obuo kwa so frɛ won mo ewo 0550 590 mepa 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557 175 0546 557 175 na enei upiemu ewo Michael ko gadam ya no ma
apoema ntam tituru kasa video a wagye atomo na aso pempem bia o masum etie pa eye ahenkan na 3.3 FM na emoso o mka asam de to mframa mu apɛ na atiefo epemu enkyiremu apemu ahwe enu nti eye dawrubo ebi na wowɔ ana kaibo bi na wowɔ ana se wajato de bi na apɛsɛ ɔbɔ wudawuru ni nyina no eye ahenkan na 3.3 FM na me kanfo de ama o sɛ de bɛya wo so betimi anya so emfa so na sabisabi mpradua so untu sika enwu nti eye ahenkan na 3.3 FM na wasa wode kɔ na unya de ba pɛ nso a o frem panyfo no besi nkunya kama bo sampa package de ba ma wo no wa wani bɛ so eye 0244 29 0093 0244 29 0093 ene ahomabofo a obefre mpanyfo ewo so Jentu apram tobre akan kasia bono eso emfamao. Retired Army Captain B nidi ede Captain Joel Kwame Sowu. Wadi atu dwaya woba mane chese na nado danko Akufo-Addo. Yenye obi na ne kwada nketa ba akuso, yenye obi na ne kwada asumia ba akuso. Nwoma na dwen ne yati bie yante bi. Ti sumia kura ka kire no say na nado danko Akufo-Addo ono akoye mampani se Nyankopon ye na dom na obegye abendwa ne transfer nkosi katidama Nyankopon se sa sumia na asabosomfo se na nanom mpanifo se ye Nyankopon se njuge ba mu ka kire no na obi ani ho enu nti no se wo mu ka kire no no nkwa na tedia ne no nkwa anya adwuma no wo cheche nsem no so hwa se National Cathedral nsem a ekwa akwaso no kra no egu Nyankopon hu fin sansa ni pedasani samiti afia mpofo yi na mada akwa akwaso ndaye anasa bibi da me so na mi pese mi nsaka bibi wa brabom na me Nyankopon tu ntia se Awurade wo ya de we ma me meye we ya ma je na Nyankopon ye ma me a me se adwempa kusi mu meboa me omude no me Nyankopon to me nchia no mu gina he mu gina bankum anasa nifa BBC wo Bible mu ana eye so se Nyankopon ma ne kwa ako no okori ni a ode ne baba de nipa obedi kan hia ne kwan no ode ne baba fore ma Nyankopon ne baba na ehia ne kwan ye nipa kro na nka se Nyankopon we dia atwa wrong meat ode ne ma no ti ya de Nyankopon wakachi Nyankopon se Awurade hu mobora be president abesi cathedral da fe person ode be for ye enti wase na nado danko Akufo-Addo sene Nyankopon ehye ne bo no so hye ne bo no wonye ne bo hye Nyankopon eye ne bo hye na ma no wankwa kanche anji Gabriel se na me be ya ade ama na nado ntino menya na asema menye Nyankopon hwe mu straight no ye ma nti ono so ebra so ye ne dia onhwe mu straight no onye emfama no se dia akwaso Ghana fo bi empene so na omusi chincha chom de Ghana sika be kwa akosi sa cathedral no kra no egu Nyankopon hu fin so onimu a o ka kire no Akufo-Addo, you are bringing God's name into disrepute. I said they should ask him. One, did he, when he went to God, he said he wants to be president, did he say, Lord, if you make me to be president, I will build a cathedral for you? So that is a matter between him and God. Or did you say, God, if you make me president, I will organize the people of this country to build a cathedral for you? That's another matter. Or three, God, when you make me president, I will tell Ghana people that they should build a cathedral for you. Which of these three is he talking about? Nipa wotini kan a retired Army Captain Joel Kwame Sowu. Wow, what a brofo no what you say what churchim. O san to asu bia mo chese hwe. Na nado danko Akufo-Addo we be ma ba onsin so ba san wa ha mai. Ochima PSC ya ka chiro play ho. Enye play fa say. Ya to aba ma se bla be mpuntu djuma. Ya to aba ma se achema boabo town rosa. Afechire ya da ho no mo bia to na dwimu o muntie obia yi. Eno na nkabra be ye. Ai abu dia waya wie na ka wo so koyetan ayi e ka se cathedral dia fine ayi from Ofuase to ayi abrem kwan ena nka waye na nka ne dia fine from mikrom achem abnase kwan ena nka waye dia ne fine eno ne asuma se brabe ye
na national cathedral de na ya fanka ho o enti sa wo hwe na atwetwere obum na wa hunhuru ba bia wo ye de wo kura akwafa de a ene no ankasa find the way ba kwan abetimi afa so a obeye national cathedral na Ghana for de yen soma se pan se nkofo ekom de nkofo nya adwuma nye na obetabli sika yakraka we di akosi national cathedral de nyankopon kro no atesoro kra ne bubefu enti na baby abenya osika bia kope na yempa taxpayers money die yemfa mawo nkofo ebrepa. Did we vote him into office to come and build a cathedral for us, or did we vote him into office to make this country a better place for Ghanaians to be happy people? I am, because anybody who is trying to destroy the name or tarnish the name of God, I must be angry. People are suffering. And you say you are going to build a cathedral for God that you have not seen. A holy God, and contraband goods you are using for it, and you are using state money. The tax that we have paid to repair the road. When you were coming, didn't you see the road? We told you so. We told you we didn't vote for you to spend much money, huge amount of money on National Cathedral. We didn't. No be so. What the man said, no. What the man said, no. No be so. No. Nana, that's one. If you part of the contract. No. Then why? It not be part. Then why? Why they do us like that? Nana, why? Nana, why? Why they need? Nana, you can't bro for nothing. Nana, yeah, bro for one thing. Only the other I wish me. Nana, Cathedral, Nana. We want Rose. About so tired. Oh, Nana. Oh. Nana me yesa we are mobile. Yesa. Oh boy brace, we know. Wapomu yes maminsu. You be dey Ebesu. Oh. We dey yesa natural cathedral ne dey na. One man soldier. Oh soldier kasa. Oh soldier. Captain. No, Nana. We kidding no. Captain wa. Yes, Rawai. Another subway, yes, Raw. Oh. National Cathedral, yes, Rawai. What they come out COVID in Ukraine. Went to me and Yankopon Cronin say, Nana, Yankopon Cronin say, Yawa. Oh, monkeypox. Oh, you bet him join the idea, no excuse, a man Yankopon. Oh, Rade. Monkeypox. Say Yankopon so bony person is soon in the session. Tiani associate Yame. Enti we de o ka ni nyame kasa se nana nyankopon we ka me ye na make us be ya na covid ba ye Ukraine so ba ye monkeypox kwan so nam kwa so eba Ebola kra so say matesi ye so onzu oni na wiewiem ti nana ka on na nyankopon kasa ma ye yesrew why ayi o ba kai no ma me ko amafo so ayi ana Facebook no ti nana ya gidi se wate ono mbekasa ya semu Facebook no ani yaduri na dia ne dia dikan e wosoro wonom no Master Red ka so no di fidi ba yo si aka Hawa Afa 2024 minim sesi ano so ya ade aba ana si in fact MPP aban ana na de dan kwa kufa de ba omi aka bo mo mudi animu no omo ye nkrofo omo ani suade hunu pa eto mba bo ma Ghana akonanim obia kana koma nto ne yam hawo ne de omani mu ya de ne de nye nko a ani sei na ya na baby kakra na ya me ya no musu wo ani suade hunu obetimi aye ni ye onyai ozi owiase nyina sa comparison na ya mo ye na menti ase aka wiase nyina sei ye de ni yesu obi osu na niwa ti wo se na na be ya yate ende ye no ya adwene but en ka so wiase nyina ho acheti yeso ho nkyere ye eno ne de ya kanisa na akuya mo abo ati so niye eno so de ne aka Dr. Bomia is coming eno say monkeypox ne ya ase ne ye mo ho ban fa firi ho oyiwa afi aduru ho sisi ya na sha ase no covid no covid ne ye mo ho ban ne ya ase count you know cases no beduru ne ya te ho fund ya te we ya Daniel kwasi anan ono ewo aya atemoda anu wase honorable Kingston aya akomen kiti ya te why wase MPP
omo first vice chairman ono so hu ni se oba no yate kwajo free body ni o eno no adwuma koto papa yi kwa wa fifini mantamu eno ade aba no ade ba no si Ghana no ye ni padua no yesese yesuban yesese yesuban pe aban no so betimi aka bo ma yanyuma ama nyoma timi akonkan wachia Owura John Buatu or say general secretary position no obeto aso yate Salasi Patriotic Voices go so ano de aba wo say ya de Nyankopon ase wo bebeso de aba beduri ani adwumade na nadan kwa akufu ado nusuade hunu ma panyini wogusu a wo bo wo hwe se oman no hawa ye wo mu nyina ye befiri mu yate pa ebo no bebo ye wachia lawyer Justin Kodua Frempong was one also PMP to 12 dibre no where is this KK Kaswa America Town Kenke House AK Hawa was it dom ketua no omoye sebi producer Kafrachu omoye enemy senior dey atamfo omoye atamfo e de magana yempuntu eno odi abayate mo amaka no Christopher Kaswa yate Obed Ajekum yada ase Eric Kwaku Buati yada ase wohene Akwasi Echampon kwache nyame nhirawo na afi wezusu ye hwan Vavadi so de ne de baaye yada munyira masem mfa nche yen pa ya bre na nya ya beti yentimi kenkan ema mo yenkoi yankwa SMS for so KKB no ba ku bi so de ode baaye oboya ba so no wa fa ni diamba now nim mama wish birthday we happy birthday enko Emma Ivan Kwajo obin enim Kranten okọ school dance ko experimental primary na sa abrante ye na odi ni birthday wa ho unim lower primary schools reading and spelling competition Ghana Library Board for organize ono ene a topic on a winning ye nyasam ketwa ne odi ni birthday nti Ivan daddy any mommy say Nyankopon hira enkoso anya kese wo so na nyansa udisua de no ontum say 90% awontum number 100% kra ti Nyankopon enshaw ene mommy ni daddy so mbe yo fine pa mbe wani age handsome cute baby boy bi oda ha say ene na wanya afeba akwa beka ni mfie ho enti Ivan happy birthday happy birthday nkomano Adesimama ahana brebe ba kwan ama awia pam tobra aka nkasi aboye nsem trafo da Roma wan mutire kwajo apa newsroom tintim di gun krata so asamfo panyi so ne mukroje de di safata so asotia ne de adan wei ana de nyina esie na awia yi yan producer eye Kwaku enim kwesi Buadum number 1 oh I didn't come back oh ono za tabi rato so e die producer no de fans ono no dada was you ana afezo so aya Kobi K fans won to so ai una hye hono Kobi K zada Roma odi e call Facebook live and YouTube live yada aboafo kan ni nyina ase wa kenkafo eye me adwen pa hene Kofi mensa adwen papa na papa enti wanim kan me ne the only competent queen mother Afia ampofuwa kasi abana si yesi achiamu pi yama mumo ni tie